as you said, no, oko delay oko count story. One of the major things it went via partner in Peruvian name about you was a one. Yeah. As of now, but you want to be? Because it came everywhere. Offer food. Which be our campaign is offer food. You so. Say baby a church one on your son and see. And many swan, they won't be answer be a bit. Now say, Yamia shall what the one who say one yam. What you try on send pictures, every abel social media so. Now bushing a four. Would you try Yano? Or if what? Nyame chesha nkwama wa ya ne wa ya wo akwankyere 2023 ebesi 2024 ukwo delay show so okohu video ofra wo share wo nkwam ne dia ndia waji na di wo ba ne ho dawuro na akwala na no nyame fa ne so ma ye free efie eba wo office nyame fa ne so share wa nim nyam ne dia ndia wakata na adom no so mo ka kire mame nkasa wo social media. What do drew court to her? So they make court, you drew court to her. And I make evidence in evidence, no, he drew court, a quarter no more evidence into your drew court to her. And I be now, Bushing a four, yan the more shiny same way, I also diabia more frabby. Most diabia more farm ramming, and I mean, why I'm home pie. Those days, now some dia. Men chima ni na watch me any name shiamo. Na yen creative group no. Si anka wo na wo som da ya that day na no afra me. Na ma bo mpaye bi sa ye nua ba we. Every day bi obesom da ye bi ofra me ma me ne bo mpaye. Mi janya me ye nyina ne ko bo mpaye. Na ya ye we ya ma wo sa na wo ko delicious nti wo betumi ahwe nyame anim. Aka say wo ko delicious na wo nyema na. Now ya no na ya nyinsa ne ho adwuma na menu aba hinini kano kura na nyame chanya akopon no ohwew ni etia ema me ye video e to ma yi mu ne se oka ohye nyame bo se urade fa nyame che so ema ni nya awo ni bia obekwa akodi adanse e ojubiri park sabo no na ode se odifo nyame che ne nya akopon no Sabono na eba sa no nyame se adom no ya foforo nti so information ya Prophetess Sompa maame se manento wo henene ni adazwa ya wo ye host e wo Sompa enkomo so se maame wo ye grateful na wo se nyame e de na ketua ebema no ni nyina eye entokwa bi a ekoso e wo ohenene adazwa ene Prophetess nyameche ene ne maame entem ya na wo ye the former guest ya mami wako show no so pen ama ohin adazwa ahosti no aha ayetu magi sanse mu chiremu na me de eba beso ma message so me subscribe to me so now the bell na kan say be na upload ni to when the first person ya wonsa ebidi kan akebe busia say ye bo e de ra yensem no ma say na nim say ye mami ohin ni adazwa eye Sompa kobo e host ya ne wotena ye dwom say na sa wodo asem ba say na etie bia ento asem wonsori na asem no wadi awie na ebibia etwem no sa Prophetess nyameche mami ya ne Niko kwa play one ne ba no eko ohini ne show ne so e ma ne ahwade ne senchene akole eye nyina no wo de to show ne so e ma wo bie hu e ho e na maami e kyerese nyame enam ne ba no so e hye ohini ne adazwa enkom se obema na wo de foforo na watimi e dia wo se ne nyina nim sabra ye maami ekopie mu e wo delay show ne so no wo ka na kosem no de to delay nim se be ye enfie aduone ni 20 years ne ya wo pe ba na so wo nyaaye after se maami eko delay interview ne so ekwakwati interview eka ne nsem ewo delay show so na wo kyerese delay kwa ma na futuo se ne be ya nyame no nyam be dedi tinka ne ono wafam no wo fa nya afutuo bi ne mpaibo no fa organize group bi se ebe no be ka emma aboa no abusua yenko ne ko se ne delay interview no ene ohene na adazwa no ekoye ba afi nsem no watri ne da ba beto aso we are chimney yes achimoda o ma me no papa nyina achimoda enti watena ho e ho na ye wo me ho na tete ho na menyini e ho na onyini ye enti brebe na o besin call classic fm yes starting is na me papa tu kwantem 80s ni oko Italy okay ti 90s ni obefa no ma me call okay enti me e woda ho na me call school primary school ni na unuano okay me only daughter six boys okay enti
Me so 2021 me and catch mama sem pese tu kwan. Okay. And me am nyam. Sa be when you be say. Na me wo be 16 17 2021. Yes. And say wunni sa. Me tu kwan. Aye. Me tu kwan 2021 de me keka ko sabi at 2021 mu hosa because they say mo 47. Oh, when they say that was 20 something. I am 20 something. Okay. 20 BB 24 5 yes. Okay. And I'm a coy. Okay. Me am here me konya me connection. Me catch me ma me no be tuaka na me call London. Into be na connection ma. And I'll call London. E visa na ma me be tuaka. Na me ma no iti. Okay. Into who but why invite her ma iti. Debi o call London. Me dey me call London. London o kwot na hwan ho. Oh, say o dey Ghana for nyina. E da kwa be nyobi. Into ko na o she dey obi atu me. Debi but na minimum adam for bi ti mi ko si obi so ba e kaka na me am ti si mu. Okay, into enya ho na ma dwe se me de be fa ba o dey akofa wo dia. Eti oda no uko secondary school ni adi nyina ewie. Me call oda Anglican JHS. Okay. Ewie na me call oda St Francis technical. Okay. E wo oda. E na uwie ye. Na nwie. One year secondary school. Jai. Aden. On say enkra o ma me wa brochi papa brochi na e wo ani so say wo betu kwan abrochi sem enamfo sem ye kwa ye senti no manwi when you school da bi mi twa so ntem okokodu sen SS2 e na ojai eti wo jai na ye nkonkon a ai say nye say ye nkonkon a say abrochi sem no ai no sen o dan wo say sem sen o say tu mi ka say o ma me no papa wa brochi ba be fo akọ eti ni ko si jai school ko si etrebo. Okay, into that secondary school no ko si table. They be kwa bruchiri. How they be kwa bruchiri? Into ko si table no. Is ya for how long? When so am say be 1 year or da na e na rusu mi jai. E san koye re. Idi na mfo achi. Into mo so ya mo kwen. Say e maiwa. Ye jiri na nam. O ma mi atu kwan efiesi ho. Ye ma no mpaboa bibia ho. Party ba ujire muti na chese. Inse na efe na yenkonkwa no ana. Oh, say yenkonkwa na woni boni. Me ka yenkonkwa maka na boni. Debi bi ana yenkonkwa na ebi aboni batenye boni se. Debi say na enijie line na. My wasem enijie. Enijie. I no na make. 2001 no na minya connection. When we SHS kosua eche yo eno so wanwie e na de enije na abroche no a chance na buy e na akọ 2001 nti eno no uko shame no eno so kwa yere me ko bobra me kwa akoye adwuma nti e ho no na me share me husband. Okay, nti uko yere wanya adwuma me ya adwuma na me adwuma fitness first e hold bon now ye asden cleaning no ne sa na mane ya abroche adwuma ya bi cleaning na what wadam for nchen and now you cleaning no nti e kakra na me amete me uko tena ho no how long? Maybe 4 years. 4 years. I was London and back. The time being when I share after how many years in the UK? Me share me cool 2003. 2010. If I say call between 2 to 3 years more. Who share no kwan be so? Wrong call saying. Me ya kwa bisu obi so ne because see ne so. Ofra obi Ghana. Yes. And ko see ono so. Yes. Instead of how did the conversation go? Me mama enuewu na me mama for Italy abagana. Okay. Te me friend na eye ne ho ntotoye. Okay. Ene ko see bra na fun so. Enti o be say one number. Yes. Enti wo friend na ko see no so enkomo ne ko. Okay na me se me re me mama fun na wane kura na say madam pacho me kura me ni osunwan na oda asem. Na me so ene sorry. Okay. Eti madam fu bi Orlando ne friend sister Mary. Na me ko ka chen sister Mary na me ko friend mama ko friend bra bi. Na o se fatu e ko Ghana akono mo no. Number. No single. Yes. Yes. You do 1 month na. Me say me try number. Me see chat mo ko ere. Ye ko no mo no. Nom single. What that nom single? Mo ko ere nom single. Naga. Nice Mary say me van number into. Okay, and I want to say me to 1 month na so me try bra yin hwe. Bio. To me friend po no na ni age. Into okay so on na friend number no. Me ebobo nkoma na. O si o ono kra ni papa danfo bi e wo London no. Okay. Your friend no teacher akwa. To bo na me si teacher akwa ben. O teacher na me papa na ye adwuma. Oh, okay. And me catch papa and say,
me share boy bi Ghana say ni no so madam for na ukuno a young guy. Oh, a young guy. Okay. Aye. No so madam for ba no kwa na esi mi dan Ghana ama me. Papa na ko ka chen se makonya adamfo bi Ghana. No so onimu no. Okay. And papa no so boy ni do good pa no esi mi dan kra ama me Ghana. Small world. Ane. Okay. It afena me no edi nkomo. Okay. Edi nkomo 1 year. And odi o passem by. Interbusia interview send your call na ye twegu e di amamu na okọ interview no ewie ye no e na ebeto media no se maami nyame adom wa frafru ntane ye behu ni videos na fi wa sha ase e de hye maternity anesa e na wo dandan ho a ebeto monten se maami nyame ahyemed munya wei e na ye braza yo Felix so etu anamonko pie nu e woni na aso ne ko twetwe nkomo na wo bisa ne se maami ye se wanyem na e yampa no kra bɛyi ene wom e no so sei e na maami ni twema na wo ka se o ni se ne ho sam de ebrepam no akasa ebeba bonten e de aba betu dwa ya wo keka ya fi abra okopie mu e wo delay show ne so e na prophetess bi so wo frɛ no hye ne nkomo no kwa nam so bi ene ne ma afeku a ene wat ne sei e na interview ne so e call ye abra na ye bra Zion Felix e call ne nchen. Okay. Honey wo for now. But they say no ya gini panabro em say 1025. Tintimi ya dibium ti ye be ko Telegram. They say honey betimi ya gidi panabro. Obi na Telegram. Oh, and then the modality. To mu guso aye enra na ntiri dey say me mo bi ba so e be kire say do be see how pretty and Telegram kwam ye try. Okay. Nti guso anti next this month end ye prayers na honey be ye no. When I say is it call or when I say because what's up there chatting. Say everyone say omunim say Saturday bia about 5 ye be bon pai. Okay. Nti 5 no ba pe na me bie ye bie platform no. Etimi ye oduro no pai ni tu na omu follow. Okay. Na prophecy aba na omu confirm. Wow. Aye. Leading over 1,000 people. See omo wo akire beginners class grand so ya keka ko be 500 omo ho ntie ko Telegram na na edum nyina ba be ka. There's 1,500 to 2,000 no. Di paguso every person omo join me comedy e mo azan e ma re ho go Facebook ba bia me di mo ayema. Mommy we want to join. Teja. String am so be my one day. No, okay, so beginners class na dey be na. I say yeah adewa. Okay. Yem fa uma main platform no so. Okay. You do call beginners class and we another platform. Na ya ma rules. Okay. Ya kire oni ye gidi. Okay. Ye Christopher. Okay. Ye je honkunkun di, ye je asubodi, ye je esumogya di, ye je akwankyere di, ye je offering di. Ye be kire o sa nyama ni nti se bi na o check doctrines ene ye de ne nkwa ubetimi every so ye in charge ye niska but me de me gidi na me de ye adwuma eti me de ye de ni nyina be ma oni a kire platform no nye platform a eda ho a obi ye de opɛ so ye bebia na ye be sesh ye wi ana ya tu eti ya ye ne te se asori de aha se be ya obuoni ni die so betima ye dwan because mpenfo so pa lawyers yami commanders amuye ma mpenfo e wo so pa anti mpese ye bebia to na ja maiwa de o be di rough bi ha na achibi ma group na to kwanto za nti ye ma wo santiti ni nyina o beginners class and sane de o ma ba main platforms. So is it plan do say be once a while munya be share be a park bi so na ja boom sa. Oh, last year ye conference. Okay. E will take November ye be ko but 23rd August ye ko Techima. Okay. Community center rade se minko program kese ho to nsamfre men nyina amuya wo na de oni awodi mpo be cheni bi nti ye ko. As you said, no oko delay oko kind of story. One of the major things that went viral partner in Prophetess name about you was a award. Yeah. As of now, but when you be, You go so. Cause it came everywhere. Offer full. Picture be out campaign is offer full. You go so. Say baby a church one on your son and see. Emre so they won't be answer be abi. Almost say Ghana phobinum eba say when you saying obi tu kwan there are certain things we are
ompese obi abu has obi hu a se bi ombeyi be se akwantu no be se yin se no there za me ni sa adwene bi omitri mabrabo a me bon me hu se bibia e season se nipa omre so a obi entumi nsai di emre na so ena me no mabrabo na me bon me abel life no ye testimony me nipa ti tembia me pese di pa hwe me no hu se nyame wo nti de wo mu no se me asi a ebetimi asi ti me fa bibia nsi ife bibi ensi but e wo bibia ne mra e ka ho ase o hwe omo a obeka se bi omo ba o na ase na yakopon fa wo so ne wo team e mo munya afro ma e bi kompo etimi deliver na do what times get worried say so e bia enya ndru so but amafo enya on ase nshira ehame cause ade a onyame de ama me se me fa menye na me de we a za me faith tie no me wogidia koduru se metimi asori sesi a me no ti interview so akofi metimi awo nyame bitimi aye enti me mabibi a ha me wo mabrabo de nyame ye me no se mre no so a ebesi amobi ahu enti no me ha me ho me de me krom ye me mobo the way now omuba me ho aya no musu no bibi office omuba ebi fra kra ebi fra lubu obi tumi tu kwa from alubu takwa so obehu me na maka bibi a kire ne keke eya na ye ma tete senka mi wotumi se kurukura me Entebusia ensem ya ohinini adazwa ekaye na ya ante se wobo prophetess na meche edin wom na emom sofu maami ba bia oto nsa frɛ no ne din no koboye no na ma prophetess na meche ne maami kokɔ apaya wom ne ye osikum na ti kɔ apaya wo kyerɛ sɛ maami oye ungrateful fi sɛ woni ne nyina na ti praise bia sorry dem ma obema ne nsa so da nyame ase kyerɛ sɛ oh nyame enam nyame kyɛ esa so anase nyame kyɛ nkom hye so ahye ne nkom so obenya furu ampa wo nya furu ama oba bede nyame ase sika penifo sɛ ne wakotama na fie no wonchiri so di bom eti se ne nyame awado no ahye wani munya na se ka wo ka na bobo obi din abona ba so a edi ne sikwan se akola keto a nyame na dum so enko no so bobo ne din no abie no so mani panyina hu se ampa nyame edi ni eye adwuma maami kyerɛ sɛ ebo crowd hye akola na wo kyerɛ sɛ wo de wo platform no ebetwe dom edi ama no se ne okaye no ebe mu ampa abemu hu ya ne sɛ wo de 6 adane wo mo 9 ene watwe dom no edi ama watu mu din sɛ women of faith maami kyerɛ sɛ wobua ne waye ni nyina no eye ahoye a ni wotan bi no de tan akola ne mom se ne waye ni nyame okata so mu nyina so mu wo de na ketu abema no sei ana maame no so e kan sam no esifai na se nyame ahye wadim nyam wo hu se wonyam watwitwa wo nyinsen pictures e bia begu social media so na busuafo wutwitwa wie ye no odifu a nyame cheshe nkwama wa ye ne wa ya wo akwankyere 2023 ebesi 2024 a wo ko delay show so akohu video a ofra wo hye wo nkwam ne dia ndia waji na di wo kwa ne ho dawuro na akwala na no nyame fa ne so ma ye free ye fie eba wo office a nyame fa ne so hye wanim nyam ne dia ndia wakata na adom no so mo ka kire mame nkasa wo social media no de drew court ho so de me court te drew court ho ana me kan nyina me kan nyina me kan evidence ni nyina evidence no ye drew court no moji evidence nti ye drew court ho ana ye be hu na busuafo ye ne mo amhwe nyinsen we a osom dae bia mo mfra me mo som dae bia mo mfa mra me ama me mo ya mo ho mpaye those days no na osom dae a me nchan mani ni na watwe me nyina emahia mo na ye creative group no ti anka wo na osom dae a that day na no afra me na ma bo mpaye bisa ye nua ba we every day bi obesom dae bi ofra me ma me ne bo mpaye ni jania me ye nyina ne ko bo mpaye na ya ye we ya ma wo sa na wo ko delicious nti wo betumi ahye nyame anim aka se wo ko delicious na wo nyema na now ya nya ne wo na ye nyinsan ne ho adwuma na me nua ba hinini kan okura na nyame kyanya akopon no ohwew ni entia ema me ye video e de to ma yi mu ne se oka o se nyame bo se urade fa nyame kye so
ma ni nya awo ni bia obekwa akodi adanse o Jubilee Park sabo no na odi se odifo anyame che ne Nyankopon no sabo no na eba asa no nyame se adom no ya foforo nti expose no oni IBJ ene oba baako e wo mu TV station wo mu ye miensa oba ne de wa pa ye chew e wa chire nti sa wo se wo de me kokota ye duru kwato ho na mebo oba ne din oba no beba be di adanse ye fi sa wo de yen kosu ayi tachiman no oba no no kan ye ho ye mienu ne yakoda hotel baako ye ko presby sorry dem a wugina presby sorry dem paja wonsa e kire presby Nyankopon ne se nyame che Nyankopon na hye wanim nyam ama wonso wanya nyinsan ni bi no se me bua ene dai bi gina ha wodi ama me ntwa so na ye hia court ho na asem ne de me ka akosi se wo ye trofo me se oba ba ko oka ho ne de oba no me mo ni din fi se wa pa ye chew me mo ni din abusuafo muntie se modifo anyame cha adom ne ba ye urade se ma ye nso TV we ye fie ma ye nso radio we ye fie to odifo anyame cha ko school a ena na ma fa phone ketwa bi wo na ma fa na ma ko Facebook inti Facebook na me ko hu se ohini ni me chan ne panyin ti betumi aboni di me chan ne 1 year o se wanya 48 years me nso next week na manya 49 years inti me chan ne panyin ti me aboni di ohini ni ena me hu se ohini ni eye ni program na o she mal bi nkunan se watina ware ase 20 years onwo da so ni kunu mfa awasem ha na adwen ti mema ni bi wo ho a omunya abotere mo yirenom no omunya adwendwen no mo de to omo yirenom so me share sa program ni bi asem wo ya me kan se me boa mo nkwa YouTube na mo nkwa type mo nkwa search sa asem wo ya me kan sa se inti ogu na nugu so a o kan asem no ehwa na me hu se nkwala mema mienu bobon ohini ni abati se daje no na nyame cha Nyankopon bie mani ema me hu ma me no na ye nuan ba ne se ensabusia ensam no na edidi na etwagu ama mesre se we penefo se besipa eni koni ahan no yetase ne benyansafo se ne ensem be afiri ne be ene aba be wi ama me kokko apai ni nyina ne yade aba be so mesre se wato bo ase tie ensem ye wi ubeja o comment e wo video no ase e de ama me na fa me subscribe button so e too much gh e ya kai so de be on be kan wo se be na upload ni tumpe one the first person ya wo sa e bi de kan akabi all the social media platforms e too much gh o subscribe no wa like no wa share na wo nwa bi so enye bi ahwe dark gold enemy macro ye kono man makro ma ye nyi prebu wo kwanso wo lala odofo ede ne wo hawo ede ne wo dadwen yare be na ye kwanko a wo de chenchecheche a wonya no aduro ende na me kanfo raboni spiritual research and divine medical laboratory ede ama eye prophet Dr. Abednego ene da no a wise man will hear and will increase knowledge, but the fools despise counsel. Prophet Dr. Abednego ye odifo a eweye mremu awrade eyi no ama wiase se sunsum ya rebia aye okwanko a doctor edikre wowo ende na me kanfo Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital powered by Castoplanto Technology kai Prophet Dr. Abednego enye pray for me inti hwehwe Prophet Dr. Abednego akiri kwan wo insanwoma do akiri Oreku Liberty House adase Fred Dr. Prophet Abednego 020-859-9576 na se 027-89-77215 in order for kai se wo twi bibi wo so na semba na bibi krem